abusia mami enhia wo na fe so mema wo akwa bananso yasanso e de ehyiemu ebie mabusia enenso ha kofa story a enkensi o da tieroba no na ma kofa e de abra wo na abusia ne story die fie fichire he ya ye na wo he ya e na free ene se abrantie bi akwa kodi alelenkua boni bi amache se yale ye dia baba be to ne so ne nye yare keto alelenkua ache se ya bodua de atoso na abrantie akotam akwa kodi na we hwe ne situation a wo de te ha se a aroko papa e mobo abusia yenkwan ne nkonkotie kwan ya fa so a we nyina ekokosie yenkonkotie asem ne munchiremu embra owura akwaba yeah ya bie wano na kasa memem na we be ma why good your frau say owura pefem kojo asale kojo asare kojo asare ufri he fa ne ba ha if central region which is Chufu Plaza. Central region. Central region Chufu Plaza. Chufu Plaza. Oya adwuma. Bacha. Wedding fee say many sound. 26 years. Kwadwo awiai asɛm a ɛde waba yanim ha no hyase enyi bi mfrim kyerɛkyerɛm na me ne matiefo yɛnte ase yi de na de waba father me dance asema de mabon say me sua adwuma construction work na ekoya adwuma oba bi na me share abayo bi construction work ye de mason work okay ana me share abayo bi na me de pe sem to nanim ana oti asirata na wow na say akora nya be say 1 year ko no ana me de pe sem to nanim to oti ase so no bi na te nipa na ne ne no aso onyinse no abusuafo ne pe boy no mo anya no enti ne ma me ne kofa no ne ma me na ekofa ne free baby a techima woni ba kumase ana obehwe na enti tama me hu gana me ne te ne ma me hu me no o ka se obi di nka de abefa ne ba no wa hwe ne hwepepe bi enti no beza de ba ne de onu obi abetena de ebim ana ma me ne ka kira so ma mi de 0% me de me na akwante data na mbepon me hu eti minute timo ano kutakura no obam ko nti data no so besu adwuma ge ne so besu adwuma no so besu adwuma de ayasampa nti sada ma do ko to adwuma ne me bi adwuma no wono on so ye kwan ho na wo ye mason apprentice ambe pon me ho afi na wo be pon ho ene mpena na wakohia ne so besu adwuma ena wo se ye asempa onware no ena aso de ne be kwa akoto adwuma mu to aso nti no be bi adwuma no wo so ye kwan ho akran so no ojani so mo se akwan na nteko ekwan no ti wona me kon na se na se wanya na akoto adwuma ni mu na akoto adwuma oh okay na me ka cha na se ne so a o e wote chima o so be ja akran no ana me fe ne so na so se o be ja akwan ti afa akran de emra ana man de akwan no e ko ma ne so a wote chima to de akwan ko ma ne so se ono akwan anyame ba yes ba se mo na de enya de boyan ene de bia no nye de bia no beji sky film anti manti bia no obaji ando cdc film wo ti data me magani to akwada ne nye wo ba me ho ba but manti bia obaje se ye free wo ando cdc na akwada ne papa de owe akwada papa no na mo frɛ no kwa na omunya no enti se wo no abefa girl no afa girl no enti manti bia wo de akwada sika 100 cedi beko plus girl na wo san na koto adwuma no to aso enti ono no ana I man 20 cities say there 2 man sika there ana me man no ana get ne buy obebe to adwuma so ti be October mu ono na msisi emia tim sisi emia say ana de bia get say me hospital ko bo pania stone na msisi na na emia ana me fra maame ana say me mira kura na me ko ti me ko kura so no ana de me ko so fo ba bu na so fo ba na say eduto na de obi atomi so fo ba no ne hu sa asabwaka ana me frɛ me bra pani police na me frɛ no ana me bra na jam picture so call baby o call so am say eduto na enam oba no ana eduto no nipa atom enam oba be ho oba na ne te no ya bie wa no na we be ma ana bibia si uminim ene bie wa no wate oba na wo de na koto adwuma mu na wo se hwe wa ba no ma no ono ne hu no obi akwa akoto adu to aso e nti ona ya me na me frɛ abayo ne so a ana me frɛ boy na oni abayo na wo no ne mbuja se
bright boy friend bright mu za bright yo me ale na me yɛ de ma baby say na so na wa me sa ono ojitum bright no bright me jitum say ono aye no takwa eye galam say nti so be me mo beto me a me mage no ko be a akura no e wo no that time akura no so ya yale bi a de aka akura no ana akura no so yale nti mage no ko be a akura no mage no de that day na de chia man sika no ko be akura no wo no ana obla chi na ka jam say wo takwa nti che me be sa no lo fe 5 million ansana ofita kwa bebi a koya ade na wokoya ade no wona na o ena mage yu so ne so wa enso call blat ma me no say blat fita kwa de eba enti 5 million 5 million ska nya 3 million misani 3 million ma no monday say wa sa de wonye nko no ba no so ne so wa de e hia na bebi a wokoya ade no o so kwasana no o mu hia ne we o tachiman bright no de e wo tachiman ho bright no tachiman ofri tachiman o tachiman eno akota kwa e koye galam si okay nti wa send case kana ma no amano na so okọ akoye tenube no friends obedu kumase ade chen o fata chiman ka na me fra abayo an say onka chane so say blood say obanti ade chen munya de nko hia na bebi okoya ade no onko se no sa breda na so we hin na me da mission house to aso e enti ana ade chen no abayo so mako du ekula o blood mun ma me ekula o buan baba buan ma wadu ne fon efi wadu ne fon ya friend kura yenya no na ne maame efi ne maame na no a wonu bebi a ne ba ne ekwaya ade no na che bia ne ba na nkasa ya de aba ansa na watumi eni na ko no bebi okwaya ade na o masa ade no ye tena mutena anapa to numre buan amba enti kuada ana anapatutu mu mission house o medwale wie a metewa musa yo bia sane 3 million abato me fon so o sane 3 million ba na blat no ne no medi so o frɛ me enye ono anti na ade no ye to ge ne so o ye de to ge ne so ade no ye no obuzam say ge ne free o de akwana koma ne so wa no o de akwana koma ne oba de akwana koma ne so wa no obuzam say oba me ne ge ne da ya na me so oba me ne ti de me na ti da ba kumo kuma si ase nti be de na me de me ne nda ana o say me ne ge ne da de nti na de na de enya me no enti wakoye bibi ato ge ne ba so ana me buzan say ana ne so anu buzan say ale ntina okoya gene so buzan blatin say ntina okoya sa blatin ka chan say okọ no okọ so okoje akura na afri abusafo ne nsem o akura na so akura na wa nhwe no o techima akura so ana abusafo ne say omonye ana o say omonye dia meminti ana manfa akọ na de ama no nti dia ba na media intro why you odi makodo so akọ amisa Asambebadabi ne frɛ ne ma me ne bra mu nya frɛ amo se ne ba ne se nya no ana me se ade na wan hia ona yanko waje atum waka kyerɛ we be oba ne so wa se wona wa ya mesa no waje atum awie efidia wo se ade ne nya wa ana me wo fa ka se so nya ndia yintu ana mo fada etu ana mo yakoba be 4 times yakoba ka bebire yakotwetwa mu nwane ade still na no ade ne enye yi nti me kuma se madam fu ni din ko ma sa dia me de dam na de mabuwa me isia me bre mnantia na me na agene mitumi nanti se die na yewo kire de yewo ni isia misisi me ya ana me nantia na me na titiri na agene na se mu no wo me na o nan ni mu wo mitumi nyi adwuma mitumi nyina be 2 minutes kura me ja 2 minutes na me na na so hey makoda from 4 months what the from 4 months wuntumi nsore nante na mtumi na nya so na mekwa mu sisi nyina metena wacha dia me free se menya page mu na nante kakra bia che mekwa mu hey eni ese wuntumi nya yi mpo what ma say mpacha matwase wutumi ye mpacha dabi na we di obeda tumi aye miwura boy no ose die pa no aya to ge ne ba so boy no oni die anka asem no ka che we oba ne so wa se asem ni si na me frɛ ge ne so na ne so ne ka che me se that is ne ba no ne ba nti na wa de o ye me sa se obeja akora na manfa akona ama no ana o ye me sa se me na maji akora na de aboso tisi anso akona bedu nsema wie ja me so a efreko kwa ofun adum he
na oso okoye ne he ne nana ne wo he nana ne wo tachi ma mfra bi wanchi akura se oba na be hu bebi kro me ono nim brat mu fi o eni mo makura onya mo mage ne ntena sema me ba me busa wo krachi yi ma no pa yi bra wo hunu abaya no na akwada ne wo sen na akwana we 9 months 9 months na akwada ne wo okay 9 months na akwada ne wo no anyanyam bia oba no ka kire wo se oda so ni sa bright ne te ana wo magai oba ne ka jam se woni bright ne jai na ne ma mi se that time na boy no wo se ni ska so be se ni ska ma na de to dwana ma kona wo se ni si obi so se bia tumla ne nipa na wako nipa no ne nipa na mu 50 cedis odi wi ansa odi pana de wasa ma mu 50 cedis tina mi ana ya de bi wana kakra wana ma socket no da toto pampers na de ama akura nti ono ka jam se ne ma me ne ka jam se mama ne kan kire bright se wonna jasa kwana de won hwere bi me still kwana discan mo obi ana ya de ansa na wode abrew ya to dwane atubu na chi se ne bright ni trimu no e woni trimu se on de oda so ne ge yiti o sa meboa sa na ge na kan kire so oda so ne ba ne papate data ne ma me kura je se woni boy na jai ne ma me ka se woni boy na jai sen di no face scan emre ge no di scan je emma obi se muso bi otumi ba na oni akwa na twen oni oba yo na obi ani fia otumi ba na oni akwa na be kon akwa na be so je akwa na de eko nti wo ko na o kasa na ko no nti obi hia nse di asem na nipa na ka nse opa wonya bibia ma no o pe so sen sika akwa na sen ni so ono de mama ge no tini ebe benyina nipa na keka me won se me kire boy na asem disiam de agwa gana ko tu adwuma mkura na seni na boy na na sanka ye mwa na wo de wo boa wo enti bra boy ni jitu mu se ane wa ye obibi no o se die pa na okokoye wo o se wo koye wo dai one de te ibusa just one che so one na boy ne ka kire no na so se ne ma me ne ka kire mo se onim ba bi ane ba ne koye sa ade ono me ma ba no koy me ma ba ne so akọ na me was central na ma ba ne so ano ko bia tumu kura so mkoshia boy na na blat ne ma me se ne woni bi ane ba ne koye ade no na ade no an kire oba no ba bi a ne ba ne koye ade no o ma anko tiji ano be ma ne so nkan wa nipa ne o na ye ma no be ma ne nkan wo ntumi so nane ke be ma ne kan o mo frɛ odum ne fon ana jo be se 10 months na so ne fon endi sesi a woda so ne abaye wo ho ana oni na jai isam da so no se me yale no no na edidi mechi edidi min na sto na o se we di onu so ntumi nya o because wonu nti na wo brei keza mo bebe am ko bi am se me ni abaye ni nyame na abaye ni nyame ni jai be 4 months esi sa no me ko da mission 2 weeks nti 2 weeks ni mo na esi no me ni jai 4 months ana me yede me ko bi fro still na ade na me won to me tina me won to me nti ko bi fro mo se che me hu ni pa na wo ya ade na nkasa na oba ne hunti wanya saa hawi obi bebusa saa de nti na ada so di na chie na wondo ogo no obi ka na asem za me won to me nti no me won to me nti so no be ma ni fie no bia ya be do ogo ni sia na sia esem ko hwe be ma ni na minyo mi hu be ma no wo ye krache dia asem no akofa ma wo hu sei atiefo kodwa sare ene wo yanim hai na ne hawo na ode aba yanim ha sebe bema usisi eni unyina so enei wanya hawo ni sisim chesa kwa no mpeso obeto ne pa wo ge yi so se sisie na ade beto na me broku sisie na obeto ame ahwe abaya ne wa ha awura wo ho te sai achenya me ado ye fra wo sai awura me den ni Benedicta bene wo free he free touch my
ya kasa de why tachiman hwa na mu free tachiman ni nkro nketu ani bi new tachiman bona hafu tachiman asam na okay ye frɛ ba bi new tachiman wo free akoma dan na ma ba franchise wadru new tachiman ho ya kasa guwe ni mu ware okay boy no a onene wo ye ne ye frɛ boy ne say I'm friend bright day me dem ni ma Kwadwo bright sisi akwadwo bright we bene minim baby awafa unim baby awafa ne ma kwadwo bright ne ma me ne we mame wo wanchi kurum wanchi no amo try de ko kuro fufros mi eno de me minim kuro ni din sa one so akọ ho me so akọ na Krobea so na mokọ ye wanchi no kuro ni bi so abet men kai din on kai wanchi kuro din ne ya kasa fie kọ ho de abetumi de akọ ho na obi a won kai kuro ndi wo be de akọ bene din de men kai ba me hu kuro no edemako Kwadwo bright ye so hyetakwa wo ya awe ada wo nya awe me yawe wo ya awe na takwa ho unnim baabi a wo men ko hoda o ma wo ma hoda aya o friend sa membra ba me na me se member kasagu we dim na biwa no why biwa no ema memohu why bibia nye hu ya asumdwie ene krachi we fa ahudie ni yepe enti ni atwe de waba no wate very good Kwadwo bright no kwan be na afa asohia no kwaya me fa asohia no me ko techman krom ana me ko hia no ho me ko hia no de pasem tu manim na me pene ti me pene ya na me nsua adwuma na waka se na we schools atam ana wanko school okay enti me kwatena ne fie no ose one ne nana bi nati ne nana no ayombe han kunwa wane ho de ko enti ono odi kunwa ko surprise eyi ase ene ayfron ase okay na no omote tachiman ho akrum okay ene ye dey enti me kwatena ho no okotena Kwadwo bright ne so ana nyinsem bam tinyinsem bam na me film as no ye masem na mka se we de mintimi se me da wona kakra we aba mintimi se me ne makọ mpapa ho satam na wonyem na menim se menyem na wonim sa wonyem e na osesa wo nioma na msesa me ne makọ me papa ho timikodue no ana me koye na sister bi wo ye fie on me kodue na osi ade nti amaba na me se boy na me ne to wo ye masem dodo nti no ka se yo nti asa de che na me ho nhyɛ da mfa me na sister ne ka se me nkoto tester ni bi mra na mo fan test me na omo hwese menyema to koto o ma mi scam koto bai no na test ya na the way no si kan na miyam hyehime nti na mka se tester ni bi wa anya papa nti yama 1 week kakra mbeto is that time no aka kire o se wonyem no no okay yama 1 week meto so onye ohuni nti 1 week ni beto na asade na asa sokoko kese is ne kokko ni nyini adi okay no ka se ma papa ku me na mse anya meye de nti sister no odi adwembo ne tu meeting se me se nyense na me akora am ka se dabi no si enya mihio ya drebi ho ba ku ye 200 cedis eno tafra enya ohwe na me se dabi na me se na en friend papa na en kan je friend papa no se menyem ya minya kunu de na me se ya no se anye akire din kama anya kunu dia na nko baba bebu me nti anadwo no yetwa na boy ne bai no ka say
adanti amasesa menema ba na mti anya hwe Kwadwo bright no waba wo papa fie ho ana ka se ye bibia anya bibia nka mesesa menema mba ana mkache mna na se ni se na wo Otec 102.9 FM amka se wo de anya hwe mensesa menema ya de enko timikoye na adecha na papa frɛ boy ni se nyensen ya wo be ma wuntimi nso ano nti fo ba no koma maame na ode me koma o ma ewo sunyan nsu atre te ko dua maame no star no muziti no omo ya akuafo na omo dua abura omo nyina abekọ agya mefio na omaka chimze menkona menkotena afoni na mempam nkokọ no nso mbetutu abule na gu na msumaka chomze mintimi te hono omo befu omo nkasa me ho ye kase kopam nkokọ na wa nkwa omo bubefu omo ne ma ya aka do mbeka se menyem mehwe na mintimi a maka chomze mintimi te hono omo se memu ade maame no sole a o kasa no ho mfiu mesu mi wamsika na mkoto mu konko ba ko benu na mama no so na asada ne asem ana mfrɛ boy ni sɛ da ya ndem de minti na o maame ne nkyɛn to mefa me nko ba bi fufulu na ode me ba ai nso atre krum ho ankasa nto ode me kɔ no o se ni nua bi ahan dan bi ode me kɔ akɔtena ho ode me kɔtena wa nkyɛn na ni nua no ba na ni nua no kacha ni so mun ko galamse no mfa mehwe me atam sna me ni fun no otwere ne number board down nti otwere number no board down na o mkoye no mkonya 1 week me flow mo sa na enko misuna me nidi ena na nkramoni bi so etime nchen wona de bi obebo opono no me pie no bisa me se de bia me hyede mtimi sola me di Otec 102.9 FM Asambebadabi enti a bibia anya me na mse nso nkwa na me no tinu ahyede m for be 1 week wuni di ye ada iskana na wuni wanja uska na me frɛ na me nya no wanu so wanja miska o ka so okwa no asendi miska nti nkramoni no ase free ona ono adwana no wa mama bi eduru ba bi na ose wono nkwa wontiminti ode kwa akoto hemanani eho heman no ode koto hemanani ode koto nanim na heman ka se kasade o ka se student ka se do besi abono no am ka se menye student ma ja school dada no see you no ka se be man na me se okwa galamse no see okọ me na be na me se menkai no see you obejimi atana nje no ahwe me amama wo no wagime ba no odi me atu adwuma enti nso atre hema na jewo etna ne nchen ne nchen na awoi dabi obe wo we me wo ma me ho ewo bosori ho na ma me wo ti ho na abe wo okay ma yerhwa ade bi ebra wo ye no saa bra wo firi nsu atre eba bosori aba abe wo no na what boy ne nka so okogala metie ne nka na obi na afre na abona mane se hema na famia tena ne nchen na so obehwe mama wo no ode mi atu adwuma na boy ne ka che ne sai opese a ohwe mama wo na ode me ma ne babe me ba akwale no wanti asi boy ya de we Nebukadnezar wo ge ya bra bo mu ana die Nebukadnezar nie ise boy ne se ohima ne peso ohwewo na ode wo ma ne babe ma aware enti wo mpene ma ontena ohima na nchen eho na ade te ne nka okay nti eho na hima bizamza na me papa we am ka se me papa wo nti me frɛ me papa na papa ka se boy no wanya papa nti hima ni nya na asem na hima ni se o de anya hwe obema mako nti eho na me frɛ me so aketo a ono wo sunyan ta no so me frɛ na me je
ai papa ketwa number se me se on fa me ma me number mam to de ma me number mam na ma me ka se me betena ne nche na me ena ma wo bai tobo o bai no na boy no hyew mbedruye no onse niska wan hwe me de bia ma me so ya otomo bag si ho ti de bia okwa Oyepa opa ti de bia okwa na ma se bia no he uhu sa kwadwo bright we na wo mfie sei bene na mo 19 sisi oba ne wo sei oh 2 years sisi a wo mfie sei no 22 owu wie ye no o ka kire kwadwo bright sa oni na jai me ka kire no o ye sure me ka kire me ko tama ai Michael kasi mfa akra no koma me so an nti me da akra no koma me so na me ka se so bright enhwementi mpesen ka me frɛ ne bananka de wo hobi aye siesie ansamako nti me frɛ ne ma ne bai me do na me ka se me srɛ no star woni me sitin de minti ebe yank ye njai no oti ase sa se ye njai na me ka chen se akra no ba be di me so aho o me di me hobi no ka se yo ati obi anko ne baby just like that obi anko ne baby akra na be di wo so aho enti wo nhwe ne ba na no ohwe ne ba no on akra no me wo ya atale ba akupe no to bai o se wa oda ne ma otakwa ho no oba na omunya mfa mind bene o ya we say bright no wa ye bibi ato ba so ai Michael yare no ai friend no wa kan sa asem ni se wa ye to me so no ne me dai na anya no o so wa ye de wanka ono wanka de o ye ye friend aye bisa na wa manfra makra mfa so na ojitu ojitu se sei o se wona ye na de na me ba ya me ne beja ye no okoy ano ko na na ho no na na ko ye sa da no a okoy ye ni ko ja ye no sa da no ohwe dabi ye nwenkra ohwe o so obetumi aye bibia chese sa da very particular day no so ye bibi ma ni nya boy we ya chese odne ho kan nke nya boy we enti sa da no a ye nko jai no for the last ye nwenkra mo we cry ya nya hwe ye kasa wie abusuafo ni nyina ahia ye kasa wie no me kra na mo wife fras na me so afra me ze wa banti memra ye kasa wie na msan so le koi na san sore kwa ye fro na se enti wo se die no kokoye ye se obi de ne ho kanwa na sa de kode na nya nipa no ubisa na won chirechim de obekan se won na koye ade no but ohwe na ase we friend bisa ai boy we yale honsem ohwe no wantimi na ofle me so aka se ade no mo se nyo on na ye enti enko hwe de oye why ne na o ka so koye sa ade no won ho nana ne we de na me so akofi on me o ka se ni nua ba mbeje akura ne mela na o se gisa ne sa kan akura na nsa wa maboywe ne ho aton na mka se ne ma unua ba ne mbeje no na koye ade no se ade no be ya gisa wo ya me so me gina bosum dam hobi ansa na ade na ye na me se me kwan ba wa minim de besi to dem am fa me so anka ho na se de me do so aka ho enye yi nti me so e kono ya anka nje se me de me so e ba nti kodru fe no obi ani ho ne e friend say bright wo en wo se oba bright wo en me ba san ye hwe se ade asan afi ye friend papa say boy number no papa ka che say me so na wanyini so na adwen agu ka che say na ya anko no ye de aso ne sa akọ ye kodru na me so akunu frɛ say boy ni de eye huna keke no de wo ye na
when a man tenas na de opese wadi ye bia no enya adwuma nti da no man tenase o ma me nsu manum na maame ne bae maame ne ka kire se ai ye nna na ade asa ade chani Otec 102.9 FM. ye da yenim de ebesi nti ye nna ebe ye omfa nko bebe omokoye ade no na maame ne se da bi ne ba na kire baabi okoye ade no woni baabi kuranti no ye nna ade chia no makoye ye friend papa so ye sofo gidi sofo ye friend no si dabi ompene ma ye nna no si maame no ma lawyer fe ne ensambra na maame ne 20 cedi she ye nsem 20 cedi mi mfa ye nko baabi e be fa kan na kwa koduru krona nkasa so afa techiman kan no e ho na e beduru na 20 cedi ne besa ti eduru na ye friend papa no si emfa techiman kan amla ye fa na papa ejina techiman krum wana uti aka na o ma me 100 cedi no ka se yon kofi he enti wo se ye ya oti hwi unnim de boy na ya fa wo ho enti se krachi enya sa hawi wo de emfa ne se me nso mahu ho ye me fe na bia ma se ope na wapene na ma hwewa de atubo ewe bi betomi ana me de me ho ye example keke me de bi ntumi ntobe enye ko nyana na etese me I just say by force say me ne wale me ne na wale a be ma bia me ne be hye bia obeyale na unso waka sa asem ne kire wo no unso ka de ne kire no me no ane me so na edi nkomo ana na me gina nche ofle bia me so efre ma me gina nche na me itie wan kasabi say bia o kasa by force cheso ne wo ne ware no wan kasabi an kase me o kasa na me so aka say ada me ma me wo no ma ono nko ana no kasa mo ba ne de by force say me wale no nti ye friend papa no say ade opeso de me ene enya adwuma nti be ya wonpe ne ba bi ntina akwa we Nebukadnezar ogewe abrabom eja kwa me onso ka bi oyeden wa we abrabom me mama Nebukadnezar onso be man de Samson de say one de we ye hero wo be coin Paul na Paul de abonsansem be no ye akwa we habakukunya wa obe awo oba de ka bi wo ye hwan unya hwenka ye die nkwanhia pa na etiefo abaya no ne ho fe ne ho efe papa the beauty is natural beauty ndiwe enya nwanwa se mesi hu ya na nika kirim obepe na sa akwa bright ya wabe ya ne hu Nebukadnezar wo gewe life akwa ye se ye saade no ho emaya bebiri na monten so a emema bidum aye woni ase ode sa wo ye bema fa ade we fa utrim na fa scan wa ankasa wadwenem na unko shi that very particular girl no na obi bia ye kama na promise fail bia ma wo so o de fast can wadwe ni mu se ye ya wushi a girl no e ko sei wa bofom pram scan wadwe mu na hwe ade we no ho se ne ete no ye wo nipa bia enye obi a ne fa no se nye obi a ne eboni dua manya no ye wo abusua bia ye momu nipa dua ubenya asem wa ubodua na ankasa no ubenya asem enti wei sane ya krachi wei akofa awura wei no akonya saa hawo no ebi a mi mewuram mi nya saa hawo no but nipa foforo nso bewuram ono nso benya saa hawo no yes I abusa ho say mi ambe hye mfimfi ko wura mu a ma nya saa hawo na ye den
eno nam de sa aduaba ade wi eseti analogy di akyerebo no ewura bra wadim na wankasa idi situation na boy ne kan sa asebu de kyerɛ ho no de na wankasa nso waya afa ho nya hwemfa onya hwemfa ho se woda susua wadwuma na na se wajai wajai adai na kwajon chana na metia na metia adwuma aho ti wona na ye osomfo na kwadwo oda so pɛ no bene edeta oh yima no oda so pɛ kwadwo pachan oda so pɛ no na ho so no akofa saa hawe yi o nti ebe ne den nse sie ya a woti hoi na bi a ohun so ohun sisi ho so na kwadwo ntumi nya wayi a se wontumi ntina kwadwo ho meboa deta meboa enti aba saa obe den eba saa obede menya hwe onye hwe obetena ne ho saa tise kwadwo betena ho no awukura ono nso ntena ho a no ongu se yeko ba bi na omo se disa menene giants no ho 20 menene giant na nso se woni mi giant still na na ho nton timon santena na ni giant no ankofa ba ma foforo nkofa be ma foforo sa be ma no wo yi anan deta kasa no wanya papa na miswasi menene njai okay dia na ato no bibianya afi what dia na me kana se yakwa me very good owura aden so nti na won so de ahye wadwene mu se eye boy no na eye wo saade we father me call baby for times na ni na kwesi se ono no na ono anso ka to se ono na ye mesa no tina de so chem tim se ono na ye me akwa we na ya amoma na hepa pras mame why ya amoma ne mi ensa ni nyina bi mame enne ne mandra ne omfa kwaduntu akire na ye nhwade Asambebadabi na yenhu sene enioma enso etie ensem hawo ensem hapa nanso Yehowa ne yehwefo mabedwafo ebeba mu nsemisa baako mienu bi na afei majo de esese mejo mesra me kan say na mo fa modwa mesra mo na ebreni mafa na wi Gladys mehu se wawuram osena na ya Krobea Asante ju 2 Matie Brudase Kolik Crodin ewo Santase osia kraya Krobea Asante ewie mehwew Matie Bru Yankopon enhyirawo enti krachi say woda so ne awura yi te ana magyae da so te moda so te ya me ba me free ai bebe na me wono se papa no that time no me pese ska music sign dan pese me hoto me ntem dan edona pa me ko jogging oh papa bebe na me sa me yale no ti papa no so me honto me no so complain se me fa the balance aka na balance 2000 se me fa the balance ma no balance no so me nya bi na me kan za de o ma me emre kumase na me se betuma ya adwuma me ba so mintumi nya adwuma na me se za me de badam na maboa me awa de tu na se asem obusa nya anu yie na oyi waso woni ge ye jai eno na no woka me ba am da so nete oda so eno na obisa wa afi ene nam na se ono nu oni ha ana no oda so wo nkyɛn no ni a se wo gya no enti wo ka de na kyerɛ na ansa na wo san ne ti ba me ba na waka me fa ne mra no na me o frɛ no enti ware mbacha da na obere oh jakwa me kwajo obere fara me yale
Ah. Enti enne sei asete untumenwe. Untumi. Mebro. Obre. Obo. Asemo. Awura. Ba ukunu no me kan say oba ne papa no ne maame ne papa we. Amu wanchi. Na no one ho ana ne tie ne papa na ne maame ana ne nana. Odi kan de me call o maame ba ko bi ho enyan su atre na san de me ba wanchi de. Ba sisi ade hwe na je se ko wanchi ho. Hwan ne ka se ba bi o ko ye wonim enso je se wono amu ho no. On kasa yi mu no. O se baby a boy no kwaya ade no so wona na o se na ne maame enim baby Krobea je se wo ho na o se ye hwan ya ne maame ne ka se baby kra ne ba no kwaya ade no wonim ho ana ne ba no so e ka se obeya ade na je se memi gina ho bi ansa na wa ya ade no enti ne maame ne jitu mu sa ampa ne ba na kwaya ade bi wo baby a wonim ho na je se ne ba no wo ho nya sa na papa ka se adia no kra se oba ne koye kra na ogina ho bi asa maame ne be ka se mami papa mfa nche ne tim se ade na ne ba ne ye no ta chire na papa so se ade asem no ka ni re fi ne ho ana mo se sisi omudi nkoma na papa adwen ne ama no ndi papa ne mu nyina akọ saa o maame ne ho pen papa nko bi onene soa na akọ na phone so na no okeka we na na o papa nko modie ya oni edi se me so afle me papa ndi phone so na no ne wase no kasa na okeka sa ansem no ndi waka sa na papa mo so ja ne sa o man ka hwe se boy ni dwane ye na so omo so omunya omo ba na ombe ma boy no ho atonti ma me ne beje omba ye tena ase na omo ka se bibi e ha me bia me kana tata na me ne kwadwa ajai nti omo ja kwa na me se so a so mo nsa ka omo ba na boy no mo to ne dia na boy ni me ne ajai nti omo ndi omo ba na omo ma boy no to still na se omo nya ma ne ho to nti wabusuafo antumi antu anamo bi ase bia yenko sama maame no maame ne ntwe ne ba ne mra no mo mekira de kode a omde akoye sa akrachi o ma antumi anye bibia sa papa kita na no papa kita bi firi sunyamba no se mpanyefo mu wo fo mo antumi anya hwe amfa na nkote ya o simpanyefo mu wo fie o ma antumi anya hwe nkote ya na nkonim de ode boy ne be fa so na se maame akwara no otu ni din amamre kwan so Otec 102.9 FM Asambebadabi won so anya wo ho ade dabi ndi se wase wo fa be ma bia na wanwa ne dia be ma ne be yare sa na waka kire wo pacho sa na waka kire me wa wu mu na waka kire wa na waka kire obi na obo wa mane o fly me so na waka kire no se me so akunu ne ka say Sasa no kan de enya aduma because mama ya wona ama ono nko akra me dashi yo se si a oba no we boy ni mama ya beji no de no ko wanchi mo wo hu ba no me fi so mbe fa akra no ko ye no ye from ayenyom na me so me nya lori fe bi amfa nko wo se me ko chia what is oba ne yare akrande no wo ha sini me de ne bla me so an se me frɛ boy ne ka chenze me de ne ba na bla me so an o se me nim na se me mama buso ni bi aso akra ni mu a obeku akra no enti die na aya akwala ni sesei akra no fon ye ma nka se yiyi nti on beje akra no me nte ya le bia bi eja kwa me na pusami na bright woni ne ti no na open nusem se ka se obi pen nusem akakra bia okwa na ho sa de no na woni bibia se okanchi guso obehu wo no woni no e kantam bi se first time I won say obi ne boy say e kantam say owo mu nkomo ye be ware pacho dabi mo anye twa moja amfa na wan tie bibia so ama ma me na papa dabi on ti ahwe
na eba ne say na afa dia aware mo say omra na mkogu aware say bibi sai ni wa eba ne say na so omra na mkogu aware no say onhwe me na ma me nso na ye pa o pa de hwe me Asamba o person na me da na sa atem na person no da edan be mi bra tene dan mu na say hwan dem me betina ma me nchen nkula na ya wa ya dan ho ti wona ya obeda ada o ma me no ote do pra mu ana dabi one ni ku one papa ja ya wa be wale wo kuma se no oba o san person obewe wo se fio abrante wo di wani ahu bright ni da na sika na wasende ma no wasande wa de ma no dia se no ka kire ho sen de na misani misanis kan ma no ade misanis kan ma no mandi ebina da no ana ofre me ofre ga yan sa de no enyo na ye ntintin wasa misika de ama back no ana ni nyo ba akura so de efre me sa ne bla se ade ne nyo no na mse obi a ye nko no nko hwe bi ade no wo gbaji atum se wa na masanis kan ma wa je ade acho so be 3 days wo aka je me se enyo before be hu abaya we na wo ge foforo mpacha da bi Asambebadabi. na wo nya shion so se won so akọ mafia obi na obi nso mafia o sei nana me mafia obi a wakọ ayaresa bia me a check wa me aka se de na eye o sabia me ko ya me makoba akọpe on me ko misi si abia nto mu peja me na no koso si no na sisi no emia wo mo ma unkotwa scan aha na bi mkutwa scan bi o ma mkutwa scan o peja me na no koso na eyame na mintumi ana obo me pan ya na o ma maduro still na wa check nam yare nso namu yale mpacha na wunya nam yare bia na wakọ kasiem da se bia bra konfo anoche ankasa da bi udi nka akọ ayaresa bia he oh ya ho central region but o ma konfo anoche he asa bi no mpewa no na esa na makoto bi ebi o drugs of pharmacy ni makoto bi Otec 102.9 FM. okay adofo ensem ha yanso ye ho wane ye boafo ewiase medi ene mane ene na mabusia ma mensanso ema wakọ ababiem na story we dey chese mu nsem no medi ene mane ene nam tese to krobia ye bewurem sisi a ene waje wani sui to krobia bewurem Sevia una oba be sevia abofra no agi abofra na nhwe no na no kra so wo ade na nya wo ba no abusua no asa atwa price ama wo se month bia fa bra abofra no beka se ne wo na wo okobu sebia topa egu oba ne so na mo wo abofra abusua ne twabo e de ama wo se tese that time ne so bia wo se wo disika eba be hwa abofra no esanse wo ne abofra na maame etinti wen nyina chese anka wachi sekọ fatu hofo ajeja ho a masisi ahwe na ha akọfa de abeton so akodi sebi etwebone amasisi ahwe sebi etwa ye de abodua ato so na wakọ akodi masisi ahwe situation wo sei na wo pe abusua momi ehye ye paa na medi ene mane ene nam ene mebun medi na ewo moso no aye ka hwe kire ma muntie no ena obi akwakofa yare ato ne so a sisi a chese wontumi nya adwuma wa chinchia wonya na yaresa ohun ya wonye ohun baabi a wofa ne ti enwura ya fa hwe etiri mo se enye baabi a na ewura ewiase mu ni pe ya ye ni omu koba edi sani nyom nyina no mu nipa nyom nyina no mu kura ni papa obi ewo ni mission ti odinam nti hwe ye no ankofa yare wanko titi obi amane amfa ma besoa umu ni eso kura wontumi nsoa wo san akofo obi die asa da beka ode ho dia ene ye na wa wasema na mfa obi die nya futu mfa ntu ye hofo aha ena mde wosi da sene ebesan so share bim like video na share na fe subscribe for mame aha da so emergency Ghana TV na akosua adepa enemy din da sene
yɛbɛsan so ɛhyɛ bi makro